Lepo pozdravljeni! Danes je dan za novo oddajo Prebujeno srce Slovenije z izjemnim gostom, s katerim bova posnela kar 2 epizodi. Adrijan Predrag Kezele je avtor skoraj 50 knjig, ustanovitelj Duhovne akademije, znotraj katere poučuje integralno meditacijo, vodi 3-letni študij indijske astrologije Jyotish, poučuje duhovni ples Neodance in vodi številne druge seminarje ter delavnice. Njegova dela so poznana po tem, da bralcem na zelo praktičen način predaja znanje. Neodvisno od hrvaških izdaj so njegove knjige preko drugih založb izdane v slovenskem, srbskem, madžarskem, ukrajinskem in angleškem jeziku. Te knjige so rezultat življenjskega obdobja posvečenega raziskovanju in poučevanju znanj z področja duhovnosti. Napak bi bilo trditi, da se je Adrijanovo potovanje začelo s prvim svitenjem zavesti, tam v rosnih 13 letih. Le zdi se tako, saj pogled ne zajema komaj slutene tokove časa, tiste zunaj običajnega in sprejemljivega. Vzročnost in tudi smisel, če ima ta izraz smisel v trenutku, ko izginejo vse meje, dobivata nek drug pomen, razumu nejasen, a srcu zelo blizu. Skoraj 50 let brezkompromisnega iskanja. Življenje posvečeno le in izključno enemu cilju. Izničenju rezin iluzije in najdenju odgovorov na vprašanje, ki se ne postavlja glasno pred drugimi, temveč v trenutkih, ko svet obmolkne. Potovanje predstavlja torej skoraj 50 napisanih knjig. Številna predavanja, različne tehnike, delavnice, na primer skrivna sporočila, življenje, smrt, življenje, vastu in tako dalje. Na desetine projektov na poti, ki se redko ubira, gibanje pod radarjem večinske miselnosti, vztrajna prisotnost, ki slabo seznanjene preseneča, kristalna jasnost razlag in kazanje s prstom na prividno nevidna mesta našega življenja, ki skrivajo neslutene skrivnosti. Če stopite na to pot, boste prišli do notranjega miru, vedrine, razumevanja in sprejemanja življenja. Prav tako pa vas pričakuje tudi razvoj skritih sposobnosti, višje stanje zavesti, dobro zdravje in materialni uspeh, ki ga ne spremljata niti teža izčrpanosti, niti bridkost moralnih kompromisov, temveč občutek izpolnitve življenjske naloge in neizbežno globoka sreča, ki se iz tega poraja. Adrijan si je zamislil torej številne delavnice in tečaje, večina jih je povezana z vsebinami njegovih knjig, so pa tudi taki, ki v knjigah še niso opisani. Tečaji so osnovni, namenjeni velikemu številu ljudi, ne glede na predhodno znanje, in napredni, ki so namenjeni tistim, ki obvladajo temeljno znanje oziroma imajo temeljna izkustva. Adrijan je z leti usposobil sodelavce, ki jim popolnoma zaupa in ki samostojno ali v skupini izvajajo nekatere dele programa v okviru zasebnega duhovno-izobraževalnega sistema pod imenom Duhovna akademija. Je ustanovitelj globalne mreže intuitivne komunikacije Synchro.zone ter združenja Umetnost darovanja, ki se ukvarja s širjenjem znanja o neolitski kulturi. Adrijan je tudi eden od ustanoviteljev in častni predsednik združenja Delfinov sen, začetnik zelo pomembnega projekta Nebesni labirinti. Zelo pogosto pa objavlja svoja razmišljanja in doživetja na svoji spletni strani adrijankezele.com, z njim se seveda lahko povežete tudi na Facebooku. Kot pravi Adrijan, utopil sem se v oceanu ljubezni, zdaj sem le ogledalo. Vse, kar si želim, je en tvoj pogled, da lahko zrcalim tvojo brezčasno lepoto. Ali častim svetlobo v tebi, karkoli in kjerkoli sem, kakorkoli so tvoje misli morda nenavadne, ta svetloba nama bo vedno skupna. Počaščen in hvaležen sem, da se je odzval mojemu povabilu gospod Adrijan Kezele. Pozdravljeni v novi oddaji Prebujeno srce Slovenije. Kot sem povedal v napovedniku, z menoj krasen izjemen gost, gospod Adrijan Kezele, lepo pozdravljeni. Ja, pozdrav, isto tako. Tako, jaz bom govoril v slovenščini, sva se zmenila, ne vi v hrvaščini pa... Ja bom po hrvatskom. Tako, pa oba se razumeva, tako da bo vse v redu, ne? Upam, da da. Odlično. Ovo je bilo na slovenski. Odlično. Torej, v napovedniku sem rekel skoraj 50 knjig, ampak neko sva se prejle pogovarjala, je že nad 50, ne? Da, preko 50 knjiga, ja isto sam izgubio broj, ne znam više koliko ih ima, mislim da je 52. ili 53. sad izlazila. 52 knjiga, 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 52 knjiga
Noro, vi skozi pišete. Pa da, otprilike knjigu i pol u godinu dana, ali nije da baš skroz pišem. Naime, vrlo često se dogodi da knjigu napišem jako brzo, mada to možda ne bi smio priznati, ali ponekad knjige jednostavno samo isteku u nekoliko dana doslovce. I to je rezultat nekakvih mojih iskustava i općenito načina na koji živim. Kreativnost se značajno povećala zajedno sa tim iskustvima. Naime, zato smo došli o tome pričati, dakle o višim stanjima svijesti i o drugačijem načinu pogleda na svijet. Jedna od stvari koju uvijek naglašavam ljudima što se tiče tih malih ezoteričnih tema i tema o kojima baš ne razmišlja svatko, je da u biti one trebaju uvijek poboljšati i unaprijediti naš život. Dakle, vi morate u praksi konkretno vidjeti koje rezultate one daju. Za mene, definitivno, to je brzina rada, kreativnost i sve ono što sam napravio zadnjih 40 godina, to je rezultat upravo tih unutarnjih iskustava. Odlično. Smo na prelomnici. Ne? Vsi zdaj govorimo o tem, ne, da stari svet nekako počasi se poslavlja, oziroma ga ne bomo več poznali takega, kot smo ga prej. Rojeva se novi, ki je še negotov, še nepoznan. Ne? In mnogo ljudi je sedaj v krizah, v stiskah. Adrian, nam lahko razložite, kaj se zdaj v resnici dogaja? Pa ja mogu dati nekako svoje viđenje. Ne? Međutim, mislim da u ovom trenutku svako onaj ko bi tvrdio da 100% zna što se događa bi zapravo tvrdio nešto što ne može biti točno. Ne? Stvari su presložene. Nekakve unutarnje dinamike u ljudskoj kolektivnoj svijesti su došle do nekakvog svoje razine, čak bih rekao, pucanja. Dakle, polariteti su se pojavili, to je očigledno. A što se tiče tog mog viđenja, ja sam zapravo o tome pisao još prije 10 godina. Znači, negdje tamo... Razdvajanje svjetova, Razdvajanje svjetova, napisana 2012, odnosno u oči 2012. I podnaslov je, kao što vidite, 2012. do 2021. Tako. To je sad. Zdaj, ne? To je sad, to je ono što se sad događa. Dakle, sam naslov je nekako na neki način predvidio da će doći do tog nekakve polarizacije u svijesti ljudi, u stavovima, u mišljenjima. I možda je, evo, jedino što sam možda očekivao malo ranije da se dogodi ovo što se događa, ovo je sad nekako pri kraju tog razdoblja. Ono zbog čega sam napisao tu knjigu je jedna od priča koju smo možda već malo zaboravili, ta 2012. Ako se sjećate, je bila zapravo... Konec sveta. Tako je, najavljivali su smak svijeta, koje kakve preobrazove i tako dalje. Ja sam tada lijepo rekao ništa od toga, ali promjena da. A ta promjena inače se može vidjeti unutar određenih znanja koje sam ja dugo godina proučavao. Prije svega jedne stare indijske vještine koja se zove džotiš. Ta riječ džotiš inače znači stvaratelj svjetla. Dakle, na neki način sama riječ kaže da osvjetljava svijet oko nas i da nam daje određeni uvid u to što se oko nas događa u stvari koje mi inače ne bi vidjeli sami po sebi. Inače je džotiš poznat pod nazivom astrologija. Vedska ili indijska astrologija. Međutim, ja sam uvijek nekako drugačije malo gledao na to, jer kad kažete astrologija, automatski jako puno ljudi razmišlja o predviđanju budućnosti. Dakle, džotiš nije u tom smislu astrologija, makar da, on koristi nekakvu ideju o vezi između makrokozmosa i mikrokozmosa, u smislu da situacija u tom makrokozmosu, to znači na nebu, nebeskim tijelima iznad nas, je na neki način u korelaciji sa onom što se događa u ljudima. Sad, jedna stvar je da nekad ljudi misle da se radi nekom utjecaju, pa pitaju, da li znači sad zvijezde ili planeti utječu na nas. Tu isto džotiš različit od nekih vrsta astrologije. Dakle, taj utjecaj ne postoji. Ne radi se o utjecaju, nego se radi u biti o nekakvoj vrsti jedinstva prirode i čovjeka. Jel?
Baš kao što su u naše stanice je ugrađen recimo ritam kretanja zemlje oko sunca ili oko svoje osi i mi točno znamo kad je dan, kad je noć, idemo spavati određeno vrijeme. Dakle, ti ritmovi su u našim stanicama. Sad Jyotish ide samo korak dalje i kaže da ne samo ritmovi zemlje i sunca ili mjeseca, neki ljudi su senzibilni na kretanje mjeseca, nego i kretanje ostalih planeta su ugrađene u naše tijelo. I da na određeni način, koji suvremenoj znanosti još nije dostupan jer se boji krenuti u tom smjeru zapravo, na određeni način mi možemo iz te slike neba na neki način naslutiti što će se događati u budućnosti. Ali ne u smislu predviđanja, zbog toga jer Jyotish uvijek uzima element slobode, svijesti kao slobodnog entiteta, dakle nečega što mi u svakom trenutku možemo izmijeniti, možemo reći ne, neću ovako, hoću ovako. Dakle, naša slobodna volja je iznad svega. Iznad svega, mada je ona vrlo često sužena zbog obrazaca po kojima mi razmišljamo. Tako da su ljudi i bez astrologije zapravo prilično predvidljiva stvorenja. I možete predvidjeti što će se dogoditi, ne treba vam astrologija. Astrologija zapravo, i pogotovo svrha Jyotisha, je upravo suprotna, da vam da informaciju o tome što bi se na putu moglo dogoditi, pa da vi onda na osnovu toga donesete ispravnu odluku. Dakle, to je otprilike ovako, kao da vam sad kažem, evo tamo iza ugla rade na krovu i može pasti crijep. Jel? Sad vi to, ako to ne znate, vi idete tamo i možda vam padne crijep na glavu. A ako znate, onda imate mogućnost, ok, malo ću pričekati da završe radove ili idem drugom ulicom. Ne? Dakle, svrha Jyotisha je upravo takva stvar. Sada se vratim na ovu priču. Jyotish se može primijeniti u osobnim životima ljudi, ali može se primijeniti u globalnim nekim procesima. Jel? S tim da kod globalnih procesa su točnost toga je manja nego kod individualnog. Jer su varijable su veće. Ne? Sam jedan pojedinac je dovoljno kompleksna struktura. Kad uzmete 7-8 milijardi ljudi i sve drugo što se događa, dakle to je već malo još složenije. Ali ipak se neki ritmovi se mogu vidjeti. Ne? I jedan od vrlo velikih galaktičkih ritmova koji se ponavlja svakih 26.000 godina se zapravo odvrti od 2012. I to je bila ta priča, dakle negdje još u tisućama godina naprijed ljudi su znali da će se to jedanput dogoditi i nekako se onda nekad kroz mit, nekad kroz priču, pa kroz dijelove znanja se ta 2012. pojavila kao nekakav točka prekretnice. Prelomnice. Majanski kalendar je govori o tome, neki indijski isto tako su govorili o tome. I nekako se pažnja na tom smjeru fokusirala. Međutim, ono što su ljudi zaboravili da, budući da se radi o 26.000 godina ritmu, da to ne bi biti preko noći. Ne? Pa su neki čekali smak svijeta 21.12.2012. što staro bez veze. Ali već kad malo raširite to na desetljeće prije ili desetljeće kasnije, onda vidite da se tu zapravo moraju događati neki procesi koji znače prelomnicu. Ne? I u ovoj knjizi sam ja zapravo opisao nešto tako malo egzotično, malo zanimljivo, ali zapravo je cijela bila ideja u tome da će se dogoditi to da će ljudi sve podijeliti po određenim stavovima, po određenim mišljenjima, po odlukama koje donose. I moram priznati, nisam ja očekivao da će to biti ovako, da će to biti zbog virusa, da će biti zbog svega toga što se zbiva. Ali vidjelo se da na neki način idemo u smjeru u kome jednostavno kao da ulazimo u različite svemire. I to je nadaljevala po kratkem predahu, tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Pozdravljeni v drugem delu prve oddaje z gospodom Adrianom Kezeletom. Ja, torej smo na prelomnici 2012, tukaj sva ostala. Kaj se zdaj v resnici naprej dogaja? Pa kao što sam bio govorio, dakle, taj ritam nije točno fiksan, ne je to od dana u dan, nego to treba malo više vremena i očigledno su se te nekakve silnice kretanja nakupile i evo, događaju se u ovom trenutku povodom čisto jedne zdravstvene kakti krize.
međutim to je samo povod. Da nije toga dogodilo bi se nešto drugo. Kao što sam rekao na početku, ja ne pretendiram tome da imam neko rješenje ili neko bitno objašnjenje toga. Mogu samo reći da su iz Jyotish tih nekakvih tendencija da je vidljiv početak te krize u 2019. zapravo više nego u 2012. Da se događaju na nebu 3 situacije koje Jyotish zove zmija vremena, inače malo moćan naziv, Kala Sarpa se inače kaže. 3 su se zaredale jedno za drugo, 2019., 2020., 2021. I ta treća počinje krajem 2021. i završava krajem 4. mjeseca 2022. Dakle, sad smo negdje na početku, odnosno usred te treće. I prema Jyotishu, dakle, stvar bi mogla sada završiti. To bi bil najpozitivniji scenarij ovoga, dakle, negdje tamo 4. 5. mjesec 2022. godine, kad se stvari raščišćavaju. Kako će to biti, ja ne mogu reći, možda virus sam po sebi odumre, možda sve ovo stane iza nas, a možda bude i neki drugi stvari. Ja sam optimista i uglavnom mislim da nakon toga ide barem nekoliko godina stabilnosti za svijet i da možda onaj najgori scenarij će biti izbjegnut. Ali kažem, ja sam optimista i kao što sam rekao, to nije predviđanje, nego samo moguća mapa puta. Izuzetno je bitno, sad ću ja malo skratiti sve te možda neke svoje stvari o kojima inače govorim. Dakle, rekao sam, to je mapa puta, to su nekakve preporuke za određene postupke koje ljudi trebaju raditi da bi se krizna vremena savladala. 3 stvari sam naglasio, odnosno naglašavam stalno da su jako bitne kod ljudi, a to je jedinstvo, empatija i znanje. Dijele nas po svim mogućim mjestima. Ne? Ljudi, bez obzira kakve dobivamo impulse izvana, bilo bi jako dobro shvatiti da smo svi u istom loncu. Ne? Ovo ne može riješiti samo netko, ovo ćemo riješiti ili svi ili nitko. Ne? Empatija je isto tako važna jer ljudi često zaboravljaju da, dobro, sad ću to malo tako reći, jer nekad mislimo samo na sebe. Ne? Ali moramo misliti na druge ljude, moramo misliti kako se oni osjećaju. Možda mi nismo u opasnosti, ali neki drugi ljudi jesu i onda žrtvovati možda neku svoju udobnost, pa čak i slobodu za spašavanje ljudskih života nije nešto što je loše, dapače nešto što trebamo napraviti kao ljudi. I na kraju je pitanje znanja. To je jedna posebna priča jer zapravo mislim da naš obrazovni sustav je tu jako pogriješio. Plus tehnologija, društvene mreže zadnjih 10 godina, sve je puno informacija, od kojih vi zapravo ne znate koje su dezinformacije, a koje su informacije. I to pitanje znanja je nešto što bi mi zapravo trebali napraviti na dubokoj razini, da ljudi mogu odrediti, ovo je znanje, a ovo je priča. Ovo je nešto što stoji, a ovo je nečije uvjerenje ili nečije mišljenje. Imam osjećaj da su se ljudi tu pogubili. Jednostavno ne znaju šta je šta. Ne? Dakle, tu bi trebalo na jednu dublju razini, to se neće promijeniti preko noći, ali tu bi trebalo ja bih čak rekao, epistemološkoj razini. Dakle, na razini kako znati što je oko vas. Dakle, tu su nekakvi korijeni tog problema koji bi se sad trebao promijeniti. Jel? Sad, hoćemo li ili nećemo ići u tom smjeru, to ćemo vidjeti, ali kad smo već kod tih nekakvih mjera koje se mogu raditi, ja bi tu mogao pričati jako puno, ali sam radi praktičnih stvari napravio jednu stvar, mogu to pokazati. Dakle, to je jedan rokovnik, zove se Putokazi ili Kažipoti 2022. Ne? Znači, tu su unutra, to je kalendar zapravo, ne? Ali u biti imate na pojedinim mjestima točno određene preventivne mjere koje se svode na humanitarni rad, pomaganje drugim ljudima, ili možda neke postupke, promjene u vašem životu, tako da možete pratiti 2022. godinu skroz onako po kalendaru. To je zapravo najbolji način da se uskladimo sa tim prirodnim ritmima o kojima Jyotish govori. Ja? Super, bomo dali tudi oziroma 3 knjige, kar bova podarila tekom oddaje in tudi drugega dela. In bova dala tudi potem nagradno vprašanje, oziroma lahko zdaj dava za ta prvi sklop. Torej, kaj pomeni beseda Jyotisha.
Torej na Facebooku Ljubljana TV bomo dali potem nagradno vprašanje in potem izžrebali nekoga, ki bo pravilno odgovoril, in Adrian je že povedal odgovor, mimo grede. Jaz sem, ali se ga neću ponoviti. Tako da pozorno pogledajte ali pa prevrtite si nazaj. Ok, torej smo na prelomnici. Mnogo ljudi je zdaj v stiskah, v strahovih. Ja. Kako bi rekli, kaj v bistvu zdaj vi svetujete svojim ljudem na delavnicah, na seminarjih, kako iti čez te lastne stiske? Pa to je jedan od najvažnijih stvari koje, bez obzira na krizu, bez obzira na prelomnicu, bi ljudi trebali znati činiti, odnosno održavati u svom životu. Formula je vrlo jednostavna zapravo i zove se unutarnji mir. Dakle, održavanje unutarnjeg mira. To je isto nešto što nas naš obrazovni sustav i općenito društvo u biti ne podučava. To je nešto što nam jednostavno pobjeglo. Okrenuti smo prema van, savlađujemo određena znanja iz prirodnih znanosti, iz društvenih znanja, nalazimo se u životu. A u biti nam niko ne ukazuje na jednu od najvažnijih stvari koje bi trebali znati, a to je što smo mi, tko smo mi, kako postići taj unutarnji mir u sebi. To je dakle ono što ljudima uvijek savjetujem, a posebno je važno u trenucima krize. Jer čak i ako vi recimo tokom prosječnog života, uobičajenog dana, makar više ne znam koji bi to bio, ali recimo tako, dakle, biti miran iznutra uvijek je dobra stvar, ali u trenutku krize vi morate donijeti odluku. Dakle, u trenutku kad vi morate donijeti odluku, tad unutarnji nemir vas može zavesti, pogriješit ćete puno vjerojatnije nego ako ste mirni iznutra. Dakle, prije nego bi donosili bilo kakvu odluku, opredijelili ste za ovo i za ono, trebamo osigurati da smo iznutra mirni. A to se postiže zapravo na vježbom. Evo, to je meditacija. Vježbom. Meditacija je definitivno dobra strategija, odlična strategija. I to je ono što ja inače radim u najvećoj mjeri. Dakle, to je nekakva abeceda, nekakav početni postupak. Meditacija koju inače ja podučavam se zove integralna meditacija. To je jedan specifični oblik meditacije koji sam ja konstruirao na osnovu znanja i iskustva sada već preko 40 godina, jer od praktički malih nogu istražujem to područje. Probao sam jako puno toga, ponekad i nekih nepotrebnih stvari, ali evo, probao sam, zato je čovjek mora naučiti neke stvari. Ali posljednjih 30 godina sam jednostavno izvukao ono što mislim da je najbolje u tom kontekstu. I to nudim ljudima u obliku jednostavne tehnike koju može doista svatko naučiti. Meditacija nije ništa komplicirano, ništa teško. To je recimo jedna od stvari koje ljudi misle da će to biti nešto naporno, da možda neće moći to raditi. To recimo nije točno. Ja sam meditaciji podučio djecu od 4 godine. Dakle, ako mogu ovako oni mali, onda mogu praktično svi. Problem možda oko meditacije, same riječi meditacija nastaje zbog toga jer ima jako puno raznih tehnika, metoda na koje možete naići u knjigama, internetu, nekim drugim izvorima koje koriste riječ meditacija, ali pod tim misle nešto drugo. I tu dolazi do raznih čak kontradiktornih naputaka. Vi možete uzeti jednu meditaciju, pa uzeti drugu meditaciju, pogledati što se unutra radi i vidite kontranaputak. Dakle, ovi vam kažu ovo raditi, ovo ne raditi. Ne? Sad, naravno, nema niko monopol nad izrazom meditacija. To znači svako može reći, aha, to je meditacija ovakva, onakva. Međutim, ipak kad pristupate cijeloj toj priči, kad učite o tome, kad želite postići taj unutarnji mir, onda bi trebalo definitivno malo razjasniti te pojmove i termine i vidjeti što zapravo, o čemu mi zapravo govorimo. Dakle, ja ću sad definirati što za mene znači meditacija, a ta definicija je u biti u skladu sa praktički najstarijim tradicijama koje dolaze sa istoka, posebice iz Indije, posebno sa jednim tekstom kojeg ću spomenuti sada, makar je ovo emisija za širu javnost.
ali to su Patanđalijeve Yoga Sutre. Dakle, Yoga Sutre je jedan vrlo stari spis u kojem je zapravo objašnjeno apsolutno sve što bi trebalo znati o svijesti. Dakle, ono što mi kao zapadnjaci uopće ne znamo, a što ima izuzetno puno detalja. I tamo je opisan jedan proces koji je zapravo vrlo jednostavno izraziti našim riječima, a to je smirivanje mentalne aktivnosti. I to je zapravo meditacija. Znači, kad govorimo o meditaciji, kad ja kažem meditacija i to je utkano u program integralne meditacije, dakle ove moje metode, dakle govorimo o smirivanju mentalne aktivnosti. To je različito od recimo usmjeravanja mentalne aktivnosti koju imate na primjer u koncentraciji. Če se koncentriraš pa... Tako, se koncentriraš na nešto što je naporna aktivnost i ljudi koji to rade ili probavaju znaju da je to teško. Ne? Kod meditacije je zapravo upravo suprotan proces. Trebaš pustiti stvari da idu same po sebi i on nije naporan, on je lagan. Vrlo često dakle, ljudi miješaju koncentraciju i meditaciju, a koncentracija zapravo ne samo da nije potrebna, nego je višak, ona je kontra, ona je suprotna od onog procesa smirivanja mentalne aktivnosti koji se treba postići kroz meditaciju. Još jedna, recimo, zabuna oko toga su tehnike vizualizacije. Vizualizacija je također usmjeravanje pozornosti na nešto. Dakle, vi zamišljate neku sliku, nešto što vam je ugodno, neku energiju u tijelu, svjetlost oko vas ili šta god. Obično vas to vodi neko drugi, pa su to takozvane vođene meditacije. Dakle, to isto nije smirivanje mentalne aktivnosti, nego usmjeravanje mentalne aktivnosti na jednu određenu stvar, što može biti ugodno, pa čak i korisno što se tiče opuštanja. Starih obrazca. Tako je. Znači, to su tehnike koje se inače koriste i u psihologiji, i u duhovnosti za nešto. Međutim, opet, kad govorimo o unutarnjem miru i smirivanju mentalne aktivnosti, onda meditacija ostaje nešto, ipak jedan ekstra proces, kojeg, kažem, nije teško naučiti jer on je ugrađen u našu strukturu. Mi to znamo napraviti. Dakle, svaki čovjek zna zapravo meditirati, ali zbog načina života to jako rijetko činimo. U biti, stalno smo okrenuti prema van. Ponekad je dovoljno samo zastat, maknuti vanjsku buku, isključiti televizor, radio, nešto. Sve te vanjske stvari. Vanjske stvari i samo biti, samo pustiti, da budeš. Već to, recimo, za ono koji nikad nije ništa drugo radi, već to je velika razlika između ovoga što inače radimo. Dakle, samo kad bi si ljudi uzeli 5 minuta, 10 minuta svaki dan, isključili radio, istjerali sve van iz sobe i sjeli. Evo, to je. Ništa drugo. Samo sjediš i to. Sjediš i ništa. I to je ok. Super. To je dobar prvi korak. Korak. S tim da moram reći da pojavit će se određene stvari, naš um i dalje radi svoje, ono što nas inače brine će se opet pojaviti. I tu već onako, recimo, par tjedana takve prakse koja je super, će već čovjek osjetiti potrebu, ok, možda bi mogao ipak učiniti nešto drugo, nešto više. I tu sad dolaze u pitanje tehnike. S tim da tehnike moraju biti takve da vas ne odvuku opet u koncentraciju, vizualizaciju, napor, nego takve da podrže taj proces smirivanja. Da zmanjšajo mentalno aktivnost. Tako, smanjenje mentalne aktivnosti. Bova nadaljevala po kratkem predahu, tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Pozdravljeni še v zadnjem, tretjem delu prve oddaje z gospodom Adrianom Kezeletom. Kakšni so sploh učinki meditacije? In za nagradno vprašanje bova dala tudi, kaj sploh je meditacija. Adrian je prej že povedal, tako da kar 3 knjige bova danes podarila. Tako da, kaj je sploh meditacija, torej definicija meditacije? Kao što sam negdje na početku u ovom prvom dijelu bio rekao, sve te stvari koje su dio nekakvog samorazvoja, duhovnosti, rada na sebi, pa čak i možda malo ezoteričnije nekakve tehnike koje ljude privlače, one uvijek moraju imati neki konkretni učinak. Ako nemaju, onda možete im pristupiti kao zabavi, ali zapravo pomalo gubite vrijeme. Dakle, rezultat toga mora biti vidljiv u svakodnevnoj aktivnosti.
Bio sam spomenuo, meditacija je meni dala taj jedan veliki kreativni potencijal, sposobnost da jako puno radim, nekad radim 16-18 sati dnevno, relativno malo spavam. Kad imam vremena, onda odspavam. Ali poanta je u tome da ne osjećam taj nedostatak sna, nego jednostavno radim dalje. Pogotovo kad pišem, nekad bude stvarno, jednostavno sjednem i to isteče iz mene. Ne? Kanale. Da. U biti, u meditaciji se pojavila određena, možete to čak i izmjeriti, radi se o jednom efektu koji se zove usklađenost moždanih valova, koherencija. Moždanih valova. Znači, inače naš mozak funkcionira odvojeno po dijelovima, prednji dio mozga je više racionalni, više frekvencije, srednji dio niže, lijeva desna hemisfera, svako ima nešto svoje. Kad se meditira, onda obično u nekim trenucima dolazi do usklađivanja. Dakle, sve frekvencije su prisutne posvuda po mozgu, zapravo kao da vaš mozak malo ovako zavibrira i u biti se aktiviraju oni potencijali kojih mi nismo, inače ih ne koristimo. I inače o živčanom sustavu znamo jako malo, pretpostavlja se da koristimo 10%, 5%, možda manje od onog što posjedujemo. Jel? Dakle, tu se javljaju određene sposobnosti za koje prije vi niste ni znali da ih imate. I to se mora vidjeti u konkretno svakodnevnom životu u smislu bolje koncentracije, bolje organizacije posla, veće relaksacije, boljega zdravlja, jer manje stresa. Čim se vi upustite u meditacije gdje recimo metabolizam zna pasti do 20-25%, u smislu otkucaja srca, smanjenja broja disanja, otpor kože se mijenja. Za vrijeme spavanja recimo metabolizam padne 10%. Dakle, meditacija zna biti dvostruko dublje. I sad kad vi to napravite 2 puta dnevno po 10-15 minuta, vi zapravo stvarate u svom tijelu jednu bazu mira koje se ne gubi čak ni onda kad oko vas padaju bombe. U biti se oko vas može događati bilo što vi nećete reagirati. Tu bih želio napomenuti da ljudi često misle da je stres neki podražaj izvana. Stres je u biti naša reakcija na podražaj, ne sam podražaj. To je velika razlika. Jer naši vzorci definiraju kako se bomo odzvali na situaciju i nas vodi v stres. Neki čovjek može u istoj situaciji biti totalno uspaničen i stresiran, a drugi će mahnuti rukom ništa. Ne? Idemo dalje. Dakle, ne treba se izvlačiti, imati nekakav izgovor, vidi, život je ovakav. Život je takav kakav je. Ali ako vi reagirate na njega stresno, to je zapravo vaš problem. I taj problem trebate riješiti. Meditacija daje taj nekakav fiziološku bazu. To je jako bitno da vaše tijelo više ne reagira onako kako je inače naviklo. Ne? Inače, u osnovi ta stresna reakcija tijela se može svesti na onu staru borba-bijeg reakciju gdje vi pod nekakvim utjecajem, adrenalin, fokus pažnje, napeti mišići, sve vam to treba da se borite s neprijateljem ili da od njega pobjegnete, ista stvar. Ne? Dakle, mi nesvjesno svaki put kad se osjećamo ugroženi, naše tijelo radi to. Ako vi naviknete tijelo da to ne radi, dakle da ono bude opušteno, a to je onda vježba meditacije, vi ste zapravo maknuli stres u korijenu. Vi ga više ne primate, bez obzira što se događa oko vas. Vaše reakcije su bolje, automatski odnosi sa drugim ljudima postaju bolji, dakle vi automatski, vi ste mirni, ostali vide da ste mirni, dakle tu dolaze određene drugačije vrste interakcije. Dakle, meditacija je konkretna stvar, to nije nešto što ljudi rade zato jer im se sjedi i meditira. To je stvar koja vam danas treba više nego išta drugo. Dakle, to je izuzetno velika stvar. Tako. Povezuje naju tudi skupna prijateljica, gospa Manca Košera, ki je bila tudi na vaši delavnici Življenje, smrt, življenje, in ona je rekla, je opisala, ko sem bila v tistem stanju, v prehodu, jaz sem mislila, da sem, 3 minute, sem bila pa 2 uri. Potem Adrian je prišel do mene, zbudi se, pa sem bila jezna, zakaj še bi bila v tem stanju. Torej, mogoče kakšna izkušnja še z tega področja meditacije in ta prehod. Znači, kad govorimo o meditaciji, znači to je ono što sam rekao, to je osnova svakog rada. Međutim, ja sam i kroz svojih 50 knjiga i kroz sve drugo dodirnuo praktički sva bitna područja života za koja mislim da ljudima mogu učiniti dobro. Jedna od stvari koju meditacija radi je dovodi vas u kontakt sa vašim unutarnjim
tim mirom i uklanja strah. A s druge strane, jedan od najvećih strahova koji ljudi uopće imaju je egzistencijalni strah, život, smrt, prestanak. I sad, u biti, u mnogim duhovnim tradicijama je suočavanje sa smrću prije nego vam dođe vrijeme. Znači, ne onda kad vas fizički tijelo ode ili doživite neku nesreću ili vas neko izvana ugrozi, nego mnogo, mnogo prije se vi zapravo suočite sa tim elementom smrti i idejom smrti u svom životu i da ju na neki način transformirate u život. Ta jedna od mojih knjiga življenje, smrt, življenje, sam naslov pokazuje ideju, dakle da vi kroz život prođete kroz smrt i na kraju imate kvalitetniji život. Ne? To suočavanje sa smrti, koliko god malo izgleda možda morbidna tema, ali nije. Svi oni koji počnu razmišljati o tome, prođu kroz to, znaju koliko to može biti transformirajuće iskustvo. Meni je drago da je Manca doživjela to. Mnogi tako to dožive i nakon toga imaju osjećaj da im je svaki dan puniji. Recimo, jedna od stvari koju ljudi ne razumiju je koliko je vrijedan svaki trenutak. Svaki dan kojeg se dobije, to je poklon. To je poklon. A mi ga samo da prođe. Umjesto da ga prigrlimo, jer to je ono što imate. Sadašnji trenutak. I onog trenutka kad vi shvatite da je ovo možda zadnje i kad stvarno vidite da je to tako, onda počnete uživati u tim trenucima. Tako da uživati ta trenutak kar je vse, kar imamo. Tako, jer vi zapravo nikad ne znate kad će se dogoditi, a sigurno će se dogoditi jedanput, to je sudbina svih nas. Dakle, suočavanje sa smrti je uvijek bila dio tih nekakvih starih tradicija, dio duhovnog rada. Bez toga, bez da prigrlite tu svoju smrtnost, ne možete u potpunosti prigrliti ni život. Obstajajo tudi tehnike, tibetanska knjiga mrtvih, recimo, razne tehnike učijo, kako dvigniti stanje zavesti v trenutku smrti, da imaš potem mogoče naslednjo inkarnacijo boljšo. Tibetanska knjiga mrtvih je jedna od njih. Ja sam inače svoja znanja malo istočnije pomaknuo. To je jedan stari spis koji zove Kata Upanishad, koji pripada više indijskoj tradiciji. Vedskoj tradiciji, da, u kojoj se zapravo opisuje to znanje o smrti. S tim da bi i u vezi tibetanske knjige mrtvih i egipatske knjige ima i ta, i Kata Upanishade, rekao da tome treba pristupiti sa malim odmakom, jer oni su koristili neku svoju mitologiju, svoju kulturu, religiju u tom kontekstu. I kad vi čitate tibetansku knjigu mrtvih, tamo je sve puno božanstava, demona, onoga, što nekad može zbuniti. A ako tome pristupite drugačije, dakle, razumijete da su to simboli, ti simboli nešto znači. I u tom kontekstu, tibetanska knjiga mrtvih je vrlo kompleksna, ja to nisam time bavio, ali Kata Upanishad, na osnovu kojeg je i nastala knjiga Život, smrt, život, ja sam zapravo objasnio te simbole. Što znači svjetlo koje ljudi dožive u trenutku kad tijelo umire. Mnogi o tome izvješćavaju kad se vrate natrag. Što znači ono sjećanje koje ljudi kao film da im se neki prevrti ispred. Cijelo življenje. Da, cijelo življenje. Dakle, postoje točno simbolici u Kata Upanishadi, imate simbol, odnosno božanstvo, pazite, to je pod navodnicima, koje se zove Chitragupta. To je božanstvo sjećanja. Dakle, kad vam kaže, susrećeš se sa Chitraguptom, on ti zapravo kaže samo to da će ti film tvog života preći pred oči. Kad ti kažeš susrećeš se sa jamom, jama je bog svjetla. To je ono svjetlost koje mi doživljavamo kad neuroni vjerojatno odumiru i mi zapravo doživljavamo oslobađanje od okova tijela. Dakle, to su iskustva za koje znamo da postoje, jer ima tih do smrti iskustva, ljudi su se vratili. Ima još tih simbola koji su upisani. I kad ih vi razumijete na pravi način, onda to postaje nekako prihvatljivije. Ne morate razmišljati u kulturološkim razlikama, nego jednostavno vidite da je to dio vašega života. Odlično. Žal se nam je čas iztekel že za prvo oddajo. Sem vedel, da rabiva dve. Budemo nastavili. Rabiva več časa, tako da hvala za ta prvi del, dragi Adrian Kezele, in se nadaljuje. Hvala vam na poziv. Hvala torej tudi vam, drage gledalke in gledalci, da ste bili tudi nocoj z nami v naši oddaji Prebujeno srce Slovenije in se gledamo prihodnji četrtek ob 17. na Ljubljana TV, ponovno z Adrianom Kezeletom v drugem delu oddaje.